ایک ji gorapanên Gaziyê Duhok. Piştî rojaya careke din qeyrana Gaziyê Duhok durist bûye û Qasim Mihemed êk ji hewlatiyên Duhokê dibêje li vê heyvakêra xelekê hejar neçar kiriye Gaziyê bi behekê ginehtir bikirin. يا أخي أبا هفت روجا من بيوندي بوند كان بيجنا من أفرو ونينا ناهد مجبور بم هات ما في كومبانيا من الفيرا قريب شاردا باور بكم هو که اول نزدیکی اسبوع که قیرانا خاصه غاص نینه و خلق مجبوره تجاری کرد و رمضان شی و اف قیرانا غازه یعنی بردام دوباره دهو که ام هیوید کن دیفچونک بیتا کرد Ji bo zanîna hokarên berdewamiya dijbûna qeyrana Gaziyê Duhok me xwest layanên peywendar wergirîn lê ne layanên hikûmî û ne kompanya gazê jî amade nebûn çi lê wan bidan. Dev saha gara heye? Yani ne vê gavê? Hewlatên Duhok jî dilgiran bûne ji berdewamiya van qeyrana û dibêjin boçî Duhok wesabê xwe dane. Li Duhok careke din qeyrana Gazê ser hildava. Ev cihêlpiştme êk ji gorapanên Gazê ku vala ji Gazê. Xelek jî neçare ji cihên ticarî û bi behekê girantir Gazê bikirin. Şêwreqedir Kursad News. Duhok.